iho panggabian pahurasan. Kalau dia nak komus boy ma akka napiskan mangalaka mangalulu sa no mapeo sa dabo ma dulu ma akka parabotan. Jadi soalnya madiha musaluhur na bile nanti tidak niya boron. Saya sa matutunauli sa ngaringgan. So ngonido ina dua tu matutudohonon. Kadjang ay di kota dio ay isumo. Kadjang wakadjang umur ni na boron. Saya dulu kadjang matutu akaw umur na poso Jadi nauli kinaliganon tuhami ang kinulimuna si Hoping manang punami tuga si Hoping. Jadi setabi makara janami. Gane. Iya hatar raja nami hatani tuga si Hoping kor raja nami. Ola. Takasol di foto hamu urusanmu sipro dizel. Ola udah hamil. Berarti mak saking lima takas dibuat kami per buah ribu-ribu. Otik sosialnya dah buat kami kelas marah di badan, kelas marah di asa dorong masuk hatan si tua-tua. Asa si titik masih kau pangolong-golong matong pangarahukna. Otik sosialnya per buah nah buat kami. Tuhata pasti kau pergi hamuna gudang pasu. Dan kami martangyang tu debata. Asang dia di paparan di naboru namun dapat di hamuna nakal seneroha atau kaari namanya. Jadi pergaulan na raja nami, raja ini hula-hula, raja nama. Abang bolu ni mamut toh. Jadi walu mana bui terpasang. Diurus paniari asal get matong urus ng pasangat kami madari nauli madari na rin kan kaisal hukna di paparan ni Napol sa mahari Magbayang ulos holong nato dan doh magitihurong mau pasat kami do ulos holong tu penguron nami songonino tu kela nami sa luhut na
nunga sa besaluna ulos holong o ulos na matong si sauma gabi Mana hindi bata isahap ko na Tuhan sa luhur na gilong mulak kapasukan. Isalami raja nami ulah-ulah nami na buntu. Suhas-suhat atau kapasukan na calon kami sa kamuna. Dialani raja nami tamar kami ng rohon yang masuk ke diruban muna. Mengatung daw hamuna rohon ng makayang kami ito kami alaman nami o. Nanganganak ko kidolo do hamuna jalaman wa tirura. Maruding-uding golok marhir-hir okon. Sa juga guru Anang Roma kami marsok ka dito muna. Mono tulpe holok ko marsok ka raja nami. Semua magbuat kahit sa tiyo, sa tao, ima kahit sa tiyo. Kung mabahenok mga muraja niya. Sa mga na dua-dua sudah urunin na ang nasasakot dari dia. Kung sudah urunin na, mga tulpe papel na siya dia. Marari mga muna raja nami. gadong May kipasabuan namin, tuwag-tuwaran namin, kaya nandiyan namin sendiri at kapasukan nila. Jalan nila kami, kasot pa ng pasat kami Tuhan na. Ano kung sa mga ito na butak kami, malagitip yung nagwalayan sa pamaraga ng pagkakalahan mo, bakit na rin sa Lutia. Bukan namin ang mga kumangit raja namin, ang meron pinag-dua-dua, sige na kasi walang tumaraw na. Kung sa mga ito raja namin, kung itak pa sa ihami at pagkalang na, pamuna Tuhan kasatot tayo matututan yang namin do pasok-pasok namin Tuhan muna. Saat disuruh mana saat itu berkeyan. Nunggu saat tamu menutup kami sa rumah mo gabihan. Kalau dinauli kalau sila nabilang muna Tuhan. Ari nang namakal ko niya dari kata duluyan. Oras maraming sa luna bulan-bulan na nagdalog pasok lima muna. Pamorong namin dapat pamorong. Bapera dan Bribjaya Kecamatan Bauledo mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian ibunda tercinta yang menyisakan sangat kesedihan di rumah duka ini. Kami
hanya bisa mengatakan, mengucapkan ribuan sabar atas musibah yang menimpa keluarga luka ini. Kami dari Bapera dan Grip Jaya Kecamatan Pulau Ledong sangat kehilangan ibunda tercinta ini. Bagaimana yang dirasakan Ketua Bapera beserta keluarga sama dengan kami rasakan saat ini karena kehilangan ibunda tercinta di rumah duka ini. Dan saya juga menyampaikan titip salam dari Ketua DPC Grip Jaya Kabupaten. Beliau berhalangan hadir dan beliau berpesan kepada Ketua Bapera bersabar atas musibah yang menimpa ini, dan beliau mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian ibunda tercinta. Semoga keluarga berkeluarga di rumah ini memberikan kesabaran dan ketabahan atas berpulangnya ibunda yang disampaikan lebih dan kurang. Kami mohonlah diberikan kemaafan, dan kami dari Grip Jaya sekali lagi mengucapkan turut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Terima kasih. Bukan meninggal turut berduka cita. Terima kasih kami ucapkan. Hanya itu yang bisa disampaikan. Kami dari keluarga besar Marga Samosir sangat mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak sekalian. Karena nanti kalau Bapak pulang, sebelum pulang makan dulu ada hidangan kita sediakan. Jadi ketika kami kurang banyak Bapak menyampaikan, hanya ini yang kami sampaikan. Tuhan lama berkati dalam pekerjaan saudara semua. Semoga semakin jaya dan Bapera Pulau Ledong. Horas, calon musik. Kabar juru sahari tama hitama dok malah tigudak tomat tamartikan basa disiala asi dohot holong di rohana natotong mengalir di hitam bui mahat makai masuk nasi kop lima tidak padu-padu dinata nata holong yon na usar badong dari somon iman dihamu diraja di hula-hula nang mete satabi ati emanya dah itu dah kita nampak hula-hula buru apa ya nate. Ini benar hatari dan tua-tua duduknya ini roga beda hati. Jadi di son kami raja di parangkiri lengamu marga luber raja. Naros yang bedar roh nadong di Kabupaten Ledongon hati di Kota Ledongon. Kabar jelu sahalit kami malam katahon turut berduka cita sedalam-dalamnya. Siap kami raja di Pamurongmu marga di bulan luber raja nadong di Ledongon do na siap badam. Agiat ma marhite di bagasa sadarion asirohan Tuhan ditogu main atau usia muna di bain ma tuinganan nau pinarane ni tuhata sada ulaun si songono dia kaulaun dasar badua dan di budin diari do akasi berengon siap kangen natin satabi raja nang mabrami alada takas taboto ila mangulun kurang do kasih pikir honon lubomi masongonon dalam 2020 saya jadi bihamu adong do hatari na tua-tua kurang nak sihataon otik na bisibudio Kalau untuk seorang penabuh terpesatami amang raja nami hula-hula nami Samosir hatari na tua-tua nama do asa titipan natin apa hodong malas di rumah otik sosadia Tupak nami dalam nami mangurubihamu amat tadi batama namang kohi pasti-pasti siap pangula di huria hakai naros yang kutata saya berdarate masa partiknya dalam nama do turut berduka cita lasma arwahani raja Majalo
Songon ni dok na tua madahon tidik na tinaw pa ay godang besok puna. Mula pa songon raja nabi. Siya kami pamuluan muna marga ng gulan rap dohok buru bere na sa tatung na doon. Sa tuhat tama tatong na Tatong na nila dihitahay pason sa tuhikon. Lumaw ma di patwani dahil namon. Si matwa namin di ba sa tikyo parsar matwana. Di sok lang. Kasi mo Roro kami sa simatwa ni baru muna marga si Torus rap do hangina ko para ni raja na rasa rap baru do ibebere alani amang raja iso nami asopa bisa dijajak tulu pasap tulu saya si bajusu mola tu songoni pedi haro nami songoni patwa di dai nangon di pancong nami di bagas tikon na sia sunya pun rap do na di hutaon langsung marhamuna molope so ini mah karena si pasaton kami soon kurang aku baru buat kami do perbedi tangan kami soon na mangurubi di patwani dari nakon bolo pe soon ini boy tapatu paham memang raja langsung maruham na asa doholo masoon ini nama dua asa siti main na si gopa golang pangarahuna oti sasaria nama tapatu paham karena si tawar sunap do boruna amat jadi mata tatong namang goy pasun nami naik pa sa hatos siluan namin ami paggalingon na turajay hula-hula namin bama musik puna. Mula besok ni pelajar namin aboy urut kami. Tuhan tama tatong na parang. Mulut subuh biris sa kondisyon. Nagabiso nga mabanita guru-guru sa tutungan ni Bagas mo. Las marohamate. Gabi rin namin. Hindi mahitian hatopan. Ulos sa hatopan. Disimato ni Buro na. Asa oras di bandahanan. Ulos di Bagas sa soti. Pasat tali mahitian ulasan mangulas ibadah muna. Tuhan mana mangulas. Berlibat ganda mah dia jadi hulu-hulu nami nama. Keluarga besar Iman, keluarga ni inatanong Jumuro Marujumuro,
Cio Guru Kasaribu. Siya kami meron pengurus di Iba Kesatuan ni si Raja Solang na adong di Hutao. Prodo kami so turut berduka cita. Sudido kami manang kumparan ni punta si Raja Solang na adong di Bisarawa nami. Adong no tabatupa sokon anggaran dasar ni Kupulanta. Otik susadia beo kita lupa tuh pak. Siya kumparan ni punta si Raja Solang. Tumacalas maruhamu di aparas di siduli nami lo macalo di matari di agar dasar ni pertuba na rasaw eto ga Raja Solang Marata. Nah, do nagbobo kami hiton kung bulan nila Marata. Jadi na masahat ko song silo namin sa pungan na Marata omi manang godam. Plus maruhamu kalau nak kini kita kita sini secara parang itu mau warga terima kalau dulu saya anggaran dasar masalah tuh di hubungan ni salikan ini Marata Tanjung di ulang tahun yang di pasar Boro-boro marsada molo na sa pakatan nasyan lain dari put lain sa boro marsada ipas di pertamianan nasyan sa bilang na ibalay disipe asal ipasaan ngaran ni marsada. Jadi kami jong-jong sore tapi di kucak tangan natin. Agak mau keluarin kasihan untuk ibu ini. Hubungan itu kasih matubang kami memang natin masih itu. Kalau pengen odi boleh diumumkan dulu juga. Otik pe kasihan tahu budak kepala soal kami kerja. Dewi ini juga amat dewa. Ini bagaimana itu? Ini major pari soalnya itu kalau na otik sediain na pinatu pari kuat matubang. Bahasa gua mana pas ini gua. Kay amat Cio kay amat Dewanti Mobi ku Pak Dewanti naman na lison ka nang dulu do di pungan to sumaniti jara dong do di patupahani anggaran dasar di bumuani so di kami dos bulan muti pas mako mga sahabat itu kami yaitu do sahutan sa sistem muna mula naman dito hata mula naman dito sa loob na kami di son road dongan sistem muna na ikut berduka cita di pasal maduaon di dainang masong pasal son pangurupion manang siya dus ni rohata donon nami may son nandun na tua-tua tikti na tinoka man na kulang orang matangaraw na otik so sa dia na pinapungo niya ka sistem na sukat mga sahuta sa ituhat naman ang mga Momo ya terpisang lapok ya besi. Si bakyo nami dia karuh. Dia kena maris tepita. Molo peadong do pea na di bona tahun dia ka ulang tahun si pasahaton na mahunangan dia. Ada douriga sini haton ni mulai jadi. Si radotan di mani patari sulah hononton di sulu balangari. Si sada muda si sada marga dong asahuta na pea asing-asing. di bagasan arena tiron mobi dihamu anak konina nami Opucio Aditya takas na son nani lemuna roro hami di son sude pinapanyo putta Raja Sonang nasa kuellerong guru bere ng ibebere marakmar duk niroha rohita sa luhuk na di parmuting na dito di parsaurin na tuwa-tuwaon mulutong pesongonon haroro nami ihalasok kamu medok roha nami asaan giyat niyan
tujuan niya riyon. Boy hita, sisa daroha, sisa dapakilalaw. Dinalahong mangulahon at kaulawta. Ang giat tinoto ni ulawat sa dariyon. Asa rapot hamuna. Marsitukul-tukul ang mahita songot suhat di Ruben. Marsia minaminas songon lapak nigaw. Asa ang giat matong itar songon punong nigala. Tiyo songon mata ni mual. Dapat nanijalahan jupang nalinduluan. Disalani orang nami rubiatong asa ang giat niya. Mamita mamaso de bata. Ang giat metong ape ito bersubahta. Tua-tua barata. Pihak nang dia bingata sude akka pasu-pasu na sila sa wani dihamuakang itu mobi dihamuakay botokku dalan namin na mangurubi patik sa diyaw pagkakas ko sa mga dua sendiri masih berpapalang kamaraguna itu sa ngonibe dalan namin na mangurubi na manupaki lima di parsabla dan nagaton kok matong masuk-masuna ison otik sedia lemui terbaik nami dinarupahi ulau salibatu ini si maju nami ison ba morope otik sedia lasma rohani beren lasma rohani topi sinis rohanami jalauma parbu ni tangan nami nabui terpasak nami aparan dikion asa siditi masih kompa bolang-bolang pangarhokna otik sedia nabui pada pehon nami aparan dikion mata pasti kopor dihita gudang pasu ada orang kita nama si Pauloloan. Apa itu saja pernah berita di Gubona. Kunjungan ada tadi pagi-pagi waktu berita terus kita hidup terus dirawat. Suari nama Mitsoni pada nami pangui yang di luar siapa dumati o pangisampai panginaran kalau kami kodak sinati o pangido perhoras kodak kesehatan mangido panggabian sobatan na mangido ape masu-masuan kalau nami basa-basa satuan baik si diwasa kami Emang burung nami gabi di suatu kami akatulang akalay sudah kahata pasu-pasu tangian dia kanatoro di persarungan tuang ni bodokon nasa uhamuna sa luhut ng pinopar ni ng burukon dohorang masawang ni doon ni Diyadura beletuk na hartangan beletuk huta beletuk beletuk zabi hata pasu-pasu hata kahada nauli na pinasahan di sa luhut na horong ni hula-hula dohot ang kanong sahutan dohot na marholong ni roha at puhamulay hot martungan ni Jabu baris-baris digada na dinuban pangaluan tari dadutong digugas na tirun na kabidalan uling zero para diyan yang kapasu-pasu ng nilehong muna ito lang lingkut ninguluan ang giat ng tamang-masong maribata pasahat tuhami ang kapasu-pasu na buhay kami inokpa rin na tuwa-tuwa sa mga tulang namin sa mga tuhari-ribuan
sabit pena tuhit itu tulad kaya tuhit daru atau gabi hata paso hata nauli na nasa mula hapon namin ito. Hidup. Tapi main. Mah? Oh lo, aku sendiri tuh na. Iya, tabuak mah. Saya magsyaminamin mahamu bere doyaka antiku bere kusne ihamu akan mamaranggi dalam talihami dalam negeri amin aking remuna dapat perpuli burjuni dari nami sitoho-toho dari edei jadi sawati kata yang kami utusan luas hubungan ina solang rahasia bedel bahwa ina kamis naposo bulung muda-mudi sawati kata yang kami papos hamuma rohata saya tunggu bunga turi tumimu tarapu kamu nasudete saya tidak dalam kita Tuhan ma adi pasal kita
boho ni beda namion. Terus dorohan nami, sigurun nami dari tamu tu akan adenggan. Jadi mau lihat matadok, kalau mereka perusahaan di matadok nita, soal kata tuan nama dok. Jumolo marului hamu hara jauh di dewata, lungi kebeholon nama akka ordeng tu hamu. Soal ini mahata sawatik siang hami, ruas doh buat Kami mau also lihat. utusan terhadap dunia rombongan di tanah pamuna gere Dewati do ate Pak Cio dewa tak tu hita masih dah ngoro tak tu hita sudi sangat Pak Cio dah lalu nate ini nasa na doang alam ko bene matwa sudah kelihatan jadi tadi aku punya juga ada ruang di sana oh lena ada yang ada ada kamu kan gitu juga itu kamu coba kau beri udah kamu ngerti dari dia Nasa jauma ikon mate ikon mago sibuki. Nasa jauma ikon mate ikon mago sibuki. Nama ngolu ikon mate asa tundeng dan musik. Nama ngolu ikon mate asa tundeng. Kondo gabe bakke jalan ikut do malake. Daging kondo gabe bakke jalan ikut do malake. Asa sogot bakiti tuhasa ngapone tuhasa ngapone. Asa sogot bakiti tuhasa Yesus Kristus bahwa ikote pagkagia namun ako ahideo do panguluan din na Tuhan Yesus na ngulong do ganit na siya diyaw atik te mate ibana dala dan mate de ibana rodi sa liling ni deling na matpaniyang alay Tuhan de bata ama namin na ibanwa itang Ngadileo to anakmu Tuhan Yesus Kristus kematian Allah ni busana. Jalan di mangolu-holu ibana rasa takutan hati boran do kala aku lima. Asa unang madili hami ala nang bidung po dongan namion. Batu guma hapus siyaw nami. Jala pabegit marohan nami magkirim di hanguluan subuh. Asa unang mga tungi hami songon naso tumandaho. Naso marpakirimo ni saya iti maruhanami ito ay hodo si pangapon dala hodo kapusan kumuan na makabot ni roha lapasipon hari-hari ni inangon kita ini ito akan ikuhatta yan behavior Ibu 10 ayat 10 sumunong mahatanga aidang along kita di son uta nahon alay diluluiro hatta do naron subu nasa luma na majalo panidiyon
di bagasan Yesus Kristus mga sakapona ibana do hamamate ni Yesus do kahegeo ni Yesus do anguluan haluaw na pinatupan ni Yesus mga darugi ibana ni sino. Lanitido Apostol Paulus nagdok Huria Filipi ay Kristus do hangulot diyaw dalalaban ng hamakeyang minna. Jadi nasa nampo magdong mahigit pag-iniurin di Jesus Kristus grabe kayong na mahamatayanin bihita nasa tapo na doon Jesus grabe parlabaan bangsa alana tahitin na ang hamatayani bihita grabe dalan lama nobo ku hatoy may yung namadalaba pasti lo kelas ni roha marlaba mga kasya hileng na marlaba mga wisuda hileng na marlaba ninna mga naik pakka ang hileng na marlas ni roha do angka isumuni jadi datu sima amatianon hamur karungan mahite kapur siawta asa unang gabi mengatui kita menentang matangis kita alai merpakirimun kita ba dalani kita nama mulu do anggo hamatiyani jumuro ma inamon mamurus hamatiyani napuna ibana wala nilo dihamuna keluarga besar dan itu ulun namin unang ke di tayo di hamatian hamong marmulu alay di tayo di pakiriwag tayo mahamur siya tayo mahamong marmulu mulu ilo mangarapon rohano pikirat da marmulu di pulian ni rohani dari rohani masait do main amang mapuna istri mamulung-mulung ang pingon ibu ini sida jadi suatu si pikiran di teman-teman na di hari naneng rohon bah kon dalam batu kamu mah sadari rohang munai laho batu betorioni mertuaru jolma molo tuju mar nakoras dipikir marhagaleoni nang kamakan dan ini pasal ujung hari-hari ini dari lemon jala marasi ni roha ma uhatta jala ditangi homa katanya ni aka hula-hula sangat tu nama bolong ni roha hum juholo maruju mamuka modim sinamon dia kari dalam sabwi saya ditangi uhatta ma aka tangian nasida Pema nang cukup-cukup bulan muna di bagasan sadar di rumah. Amin. Matangnya kita. Mulai dari oleh Tuhan, dibayang puluh kami nomor kumudison dan mobil keluarga parang ni inanami nang puluh nomor asa nang mengajumi nasida pada kantor inang awalongan ni hari ini inanamion keluarga natin nalikon na biling na guru na ilana pa kumain na kaupuna sa luhut na makagulong ni Roha lumubi ng ama nami na makagaleon pamakan makani sa ito ni masa pangaramot yung namasa ingulunan kami na magkumulison paso-paso ng gumana sa Huria paso-paso ng gumana sa paradatan paso-paso gumana ng sa puta kalikuhan di Huria ni hari ini inanami asa marulung-ulung sa luhut na amin na tinalikon na dalahima gabi akulapu na mangulong ihami ganuk na sara-sara di Jesus Kristus dalam kanyang nama Kristus dalam hukum
lahoruar lohot lau pomot olak neon rodi saliling milimna. Amin. Iya, terus, iya. Yesus nulungi kondiku, kodo hamba rusaki, gok dihona mandiriku, rodinga salah kaki. Dalam kakas mapatu duhon, Tuawon pakok kami, asai halumbunon, hot mahal dilambungi. Ali Tuhan Yesus, say Pangulo kami tutang hamu pasahaton nami nuaing dongan nami on. Lumulu hudok kami mauliate tu po. Marningot sude dengan ibasam akan na pinatongonmu tudongan nami on. Dagan bingon na. Tu asini roham mahu pasahat kami ibana. Ramoti Odai Togu-togu mahami be rodi sisolhotna asalam mengulu hami di bagasan haporsiaon dohot pakirimun nasito mangasahon pakokokmu nabadiyain naung pinaradini di hami ali inang bumiar boru pasaribu Yantano do permulaan ni dagingmu mula mai yolo gabita halai Tuhan Dewata nama nopaho dohot Tuhan Yesus Kristus na magpokpoko dohot todi perbadia na majo urianay tuhanguluan na sora-sora ima mangaramoti ho pai maro ari par uli ari kaheheon na balkay. Amin taktas do kuboto na mangulu do si Pangulo aw jala ibana parpuli jongjong di atas orbuk jala ia malakke hulik-hulikon jala malua aw sian sibukon ida okuma debata au sadiri matutu marnida ibana gabe hatua oku
sauk malomo ni roham di banua tongo songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Si sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Unak kami tugi ho Tuhan unjungan, balua mahami siang pangabu. Ai hodo napuna harajaon, dohot hagugon, rodi hasangapon sa liling-lilingna. Amin. Asini rohani Tuhatta Yesus Kristus, do holong ni rohani debata ama, dohot parsaoran ni tod di perbadia ma hamu satu dena. Amin. Sinasa madahutano tu keluarga dapat patolong Tuhan. Dalam